Kulandzela kubeka phasi ke ematomi kwaloyo bekathe ke ahola yona ke impi lapha ke event la kaNgwane. Silo ingwinyama inkosi Siswati wesithathu uboneke kufanele ukuthi kube khona ke lamhlalisa kuso lesitulo lotawufa ahola yona ke impi live laseSwatini. Namuhla ke uthuliwe loyo kodwa ahola yona ke impi live laseSwatini kwesikhashana. Kanti ingwinyama inkosi Siswati wesithathu kubhekekile ukuthi konke kunaso kuhamba kahle nemkhuhlane weCOVID-19 ke sokunciphile. Itase ke iyeta ke niketa wona ke eMaswati loyo kodwa ahola yona ke impi ngalokusemthethweni ngalokufuthi ke ngalokuphelele. Kanti ke loyo kulokuthiwe akave ahlala kuso lesitulo sokuhola yona ke impi yaseSwatini nguye ke Lieutenant General Mashikilisana Fakutse. Lokubhekeke ukuthi kumbeke tawuthi iCovid nase ithe gogololo bese ke iyeta ekunene iyasipha amikomanda lotawuhola lebutholayo ithi ke ngeke live bese liyema ngekuthi iCovid isagilatika iCovid sentani itasiphake umfana lotabe ashanyela kuze kufike leso sigaba lapho inkosi niketa yena umfana lotawuqiza wona emasotsha live ke siyalibona limenjani ibhekile ke ukuthi ke asekelwe ngiyo impi asekelwe nangini kuze ukuthi live liqhubeke liphephe ngoba phela vele umsebenzi wabo emasotsha ukuthi live liphephe bekunene ngala umagama nje lamancane asisho nje ukuthi inkosi ithi umfana wayo lotabe ashanyela ize isinike amikomanda lotabe uyaqhubeka soqhubeka ke nawo umsebenzi kodwa ke angumfana wayo nje lekuthi nje utabe abambele amikomanda utabe asebenta wonke umsebenzi losenjeta bo amikomanda loshoko ukuthi akusiko nje ukuthi utabe athlete endani sonke letigaba letentiwa bo amikomanda utabe atenda kuze kufike ke lelo hour lapho inkosi isipha yena amikomanda lomusha lokusho ke umfana ke inkosi lethe akashanyele lapha emabaleni ngumashikilisane wakafakutse bayethe wena waphaka umuntu lo ukhutelona ke lwandle kuso ke silo semhlaba ngikumthemba kulesi sihlalo bese sikhuta lwandle ulodungandaba semlelebeleni usabona kubuhle ayalayelwa ngamazulu ukuthi singashanyela kulombutho wetekuvikela kepha nje nibe kunene namhla umuntu useshaqekile ukhulu usangakhuluma athini ngisatake basatangibuyisela tinduna yebo nemntwana enkosi kuyo ingwenyama bawungethula ukuthi kuhambeke kanjani Umane inkosi isihlangisempi nguye ke bekathi ke athunywe nguye ke ngiyama ukuthi atawuthula wona ke lo mlayeto. Kanti sive seMaswati kuthiwa ke siyacela ukuthi simane ke simthandazise asahlala kuso ke lesihlalo. Edinzabeni temsakato iMaswati channel ngingGary Carlos ngisebhetani kaManzini.